Ladies and gentlemen, Žabac and Stonogajet Eurovision. Nalazimo se u Beogradskoj areni ispred scene koja je napravljena uz velike napore stranih i domaćih stručnjaka. Došli su kamioni opreme iz Njemačke teški preko 200-300 kg. Koristi se više od 4 mikrofona, 2 kamere, jedna mikseta, stolica ima preko 200, a za sve to je koštalo preko nevjerovatnih 928 eura. Ovaj program su omogućili Scanjet, direktni letovi iz Skandinavije za najpopularnije turističke destinacije u Hrvatskoj, centri za lokalni razvoj, na usluzi građana u 9 gradova Bosne i Hercegovine i u cijeloj dijaspori. Više prirode, više života, Vitalis sokovi. Top Turist, najsigurniji i najpovoljniji put autobusom iz Skandinavije za Bosnu i Hercegovinu. Kovu galerija Visoko, shopping centar za cijelu porodicu. Bonbon Damla, punjena voćna karamela s prirodnom aromom svježeg voća, kao i široka paleta bombonjera Orient, koje možete naći kod ekskluzivnog distributera.